Ako ste poput većine roditelja, onda imate sliku ličnosti u koju biste želeli da vaše dete izraste. Uspešna ličnost, pametna, ljubazna, pažljiva i dobar prijatelj. Dobra vest je da vi igrate veliku ulogu u ostvarivanju svega ovoga. Ipak, to ne možete raditi samo putem verbalnog podučavanja. Kako se ispostavilo na osnovu velikog broja istraživanja, ključ predstavlja nešto što se zove sigurna afektivna vezanost. Kad se rodi dete u porodici, otvara se čitavo jedno novo poglavlje porodičnog života. I u tom poglavlju stvari mogu da krenu na razne načine. Unutar njega mogu da se definišu dva roditelja koji su oba kompetentni staratelji, odnos među njima dobar, podržavajući, tako da jedan o drugome brinu i omogućuju da budu dobri roditelji. Kako se ostvaruje sigurna afektivna vezanost? To je proces posmatranja deteta, usklađivanje sa znakovima koje ono daje i razmišljanje o tome šta njegovo ponašanje znači, a zatim reagovanje na to na jedan osjećajan način. Kada to radite, vi ispunjavate fizičke potrebe svog deteta, ali podjednako važno, ispunjavate i njegove emocionalne potrebe. Tako postajete roditelji koji tačno znaju šta je detetu potrebno i upravo to mu i pružaju. Tokom vremena, ova deca doživljavaju manje anksioznosti i uznemirenosti, jer su naučila da će roditelji razumeti njihove potrebe i adekvatno reagovati na njih. To istraživanje za dete ne mora uvek biti prijatno. Ono može da bude izvor raznih nelagodnosti, zabrinutosti, nekad čak i straha. I kada se tako osjeća, dete na moment prekine svoju aktivnost i ako to potraje, ono zapravo prekida mogućnost da se istražuje i da se razvije. I zbog toga je strašno važno da baš u tom momentu, kada ta nelagoda poraste kod deteta, ima podršku svog roditelja koji je starajući. A ključno je da u tome ravnopravno učestvuju oba roditelja. Pogrešno je verovanje da je prisustvo majke značajnije, jer jedinstvenu i moćnu ulogu u životu svakog deteta imaju i tate. Tata nije mamin pomagač u brizi o detetu. On je nezavisna i jako važna starateljska figura za dete. Od najranijih dana dete zapravo vrlo vešto da razvije potpuno različite odnose sa ocem i sa majkom i efekti na razvoj koje će imati odnos sa majkom i odnos sa ocem su potpuno različiti. Tate od rođenja, pa u stvari zauvek, igraju važnu ulogu u pružanju podrške zdravom razvoju svoje dece. Uključeni očevi podižu decu sa jakim fizičkim veštinama, društveno-emocionalnim veštinama i veštinama razmišljanja. I još više od toga, svakodnevni trenuci koje očevi i deca dele pomažu im da izgrade jaku vezu. Vezu koja stvara ne samo oca, već i tatu. Deca čiji su tate uključene imaju mnogo bolji školski uspeh, mnogo su bolja u socijalnim veštinama, imaju stabilnije prijateljstva, kasnije u adolescenciji recimo imaju mnogo manje šanse da zloupotrebljavaju alkohol ili narkotike ili da uđu u sukob sa zakonom i slične stvari. Ali i samim tatama sve ove aktivnosti itekako pomažu, jer utvrđeno je da očevi koji su aktivno uključeni u razvoj svog deteta postižu bolje rezultate na poslu, komunikativniji su, lakše rešavaju probleme, srećniji su, pa čak i duže žive. Nekad nam se može činiti da kada je tata neuključen ili neangažovan, da to prosto nema veze, on samo nije tu. Međutim, neuključen i neangažovan tata čini zapravo razvoj deteta drugačijim. Dete vidi odraslu osobu koja je blizu njega ili nje, ali odraslu osobu koja nije angažovana u kontaktu sa njim, koja ga ne prihvata, ne razume, ne zna kako da ostvari kontakt sa njim i zapravo iz detetove perspektive to je ne odnos koji ne postoji, nego odnos koji je neprihvatajuć, odbacujuć. Istraživanja potvrđuju da kada oba roditelja naizmenično stvaraju sigurnu afektivnu vezanost, tako što se smenjuju u interakcijama sa svojom malom decom, prate svoje dete dok ono predvodi, izražavaju pozitivna osjećanja i daju mu odgovarajuće igračke i knjige,
ili učestvuju u drugim aktivnostima koje odgovaraju uzrastu njihovog deteta, deca imaju veću verovatnoću da razviju izražene jezičke, kognitivne i društvene veštine. Deca koja odrastaju uz takve kvalitetne staratelje imaju najviše šansi da imaju dobre, stabilne brakove i da budu i sami dobri roditelji. Dakle, vi ste bitni. Kada svom malom detetu omogućavate sigurnu afektivnu vezanost, to je onda poklon koji se stalno iznova daje. Veza koju delite sa svojim detetom postaje obrazac koji će ono zauvek da nosi sa sobom.